hlangana lentombi emhlophe hathi hayi ihamba ngoMercedes. Ihamba ngoMercedes. Yes, shona njalo. Okay. Usephenduka ihlaya uKhuzani Mfwapho ngosebhimba ingoma yakhe ngube ngalele bengamukele kwesimanzonzo lapho kuthulela khona indawo zamaskanda ehlabahlosile niyafika ngesikhathi usephenduka ihlaya kwinkundla zokuxhumana kakhulu zo Facebook uKhuzani Mfwapho ngosemva ukuthi hixize ingoma yakhe icula live abantu abaningi bayibuza bayiphendula ukuthi kwenza kanjani ukuthi umuntu afika aqambe ingoma yakhe ayifake e-studio mase kumele ayicule futhi live emsakazweni mase ayihixiza abantu abaningi futhi sebemvikelile uKhuzani bathi uKhuzani bengekho esimene esright sokuthi acule emsakazweni emva kokuthi ekseni avuke ngendaba ezimbi lapho khona enze live ungizo Mfamchunu nomngane wakhe uKhuzani ukuthi uKhuzani kumele aboshwe ngempela wamsola ngokuthi wanokubeza ingane no14 years mbule emakhaya ke nathi iVN lapho khona engutholela khona lezi indaba lapho ngurekhodele live uKhuzani Mfwapho ngose esemsakazweni icula le ngoma sehlangana izazi sizombona ukuthi wena le ndaba uyibona kanjani ngabe ngempela uKhuzani kumphazamisile ukuthi ungizwe ekhipha indaba zokuthi kumele uKhuzani aboshwe necala ngempela elicayela eSouth Africa lokunukubeza ngokucace phecelezi irap mbule emakhaya ke akehlangana lapha eComment section sizo uphala wakho ngalolu daba kwesimanzonzo indaba ayipheli futhi ngeke futhi iphele siyabonga umsakazweni uKhosi FM kanti ke kuthiwa yiba usoma million ngesikhathi sikaKhisimo lo sigiya ngengoma ngikutshelile ukuthi sobe sikhuluma nayo idlamlenze likhona ke la njengoba wazi ukuthi ke lihamba ke nabaka MTN namhlanje kuphushwa nje inja nogodo uzoyizwela wena idlamlenze insizweni idlamlenze intombini bathi ngiyawuzekha uzexhoba ziyafulathela zingikhumbuza amaphena nyawo iMTN Momo isebenzisana noKhuzani nikeza abalaleli kithuba lokuwina album entsha kaKhuzani ethi inja negodo uqhuqhumezela ukuthenga kwale album entsha kaKhuzani inja nogodo MTN Momo yenza kube lula kuyitholela amanona amasha kaKhuzani sawubona Khuzani siyakwamukela emsakazweni uKhosi FM hayi sengene singaphakathi ngiyabingelela Zimiphi ngibingelela abalaleli beKhosi ibingelele udadewethu engihamba naye oqhamuka kwaMTN hawu suka kwaze kwamnandi kuba nawe namhlanje isihloko sealbum yakho entsha sha ethi inja nogodo ufike kanjani kulesi sihloko masikhuluma ngenja nogodo sikhuluma ngento eboshiwe ongelula ukuthi iqaqwe uma ethi umuntu ngibophele inja nogodo usho ukuthi ngibophe ngempela ngeke uzoyiqace lonto leyo yabo so ke ngiyethemba ukuthi lokho engikushoyo kushiwo isihloko ikhona lokho abantu abakuzwayo okay siyezwa ke kuthiwa ke unobudlelwano niyasebenzisana ke nabaka MTN zositshela ukuthi uhamba nobani namhlanje bese niyasichazela futhi ke ngobudlelwano benu onabo wena Khuzani nabaka MTN engakusho nje le album ukwesekwa kwayo kukhulu kakhulu akufani namanye ama album igila imanga namakaze ngibone into enje kuma digital stores nakuma hard copy angazi so ke MTN uze wafika esinqumeni lakho nothi ake sinikeze abantu lezi ingoma le album abayidingayo ngokuthi basondele abaka MTN beng-approach bethi sifuna ama CD angaka esizwanikeza wonke ama customer aka MTN azo downloada iMomo kodwa ke ucizelela nje lapho usisi engihamba naye uzothi ukuyithi kancane ayibeke endlala icace ithi ba bese nami ngena lapha nalapha nalokho zefe bahambi kedwa koKhuzani hamba no-regional marketing manager yakwa MTN usisi uPosha sikubingelele Posha sikwamukela emsakazweni Khosi FM oh ngiyajabula sanibonani balaleli cela usitshele ngeMTN Momo siyabonga kakhulu njengoba beseshila ubhuti wami la uKhuzani uKhuzani umuntu esimthanda kakhulu la eKZN niyamazi ukuthi usimele uthe methu release le album ngathi no we have to be involved fanele size sizosebenzisana nawe ukuthi siyiphushe le album kwavele sekuyifestive singawajabulisa kanjani ama customer ethu ngoba siyazi usimeke wa release album uKhuzani kujabula wonke umuntu usuke eseyilindele kodwa ke nathi sine platform entsha esilaunchile iMTN Momo which is an amazing platform ekwazi ukuthi usende imali ureceive imali awudingi ukuthi ube ne-account yasebank ukwazi ukuthenga i-airtime ukwazi ukusendela umuntu i-airtime umsendela ugesi ekhaya
i-platform nje esebenzela abantu ukuthi enze impilo zethu zibe lula sesithi lalela Khuzani ngoba sina siphusha le platform yethu and sifuna ukuphusha ne-album yakho asenzeni kanje njengoba siphusha i-album yaKhuzani mengabe nje u-download MTN Momo waya kwi-Facebook kaKhuzani wayomtshengisa ukuthi hayi sengumomo mina senginabantu baka MTN then uKhuzani uzokunika i-CD yakhe mahala the promotion nje okudinga ukuthi ukwenze wena ukuthi ujoin uMomo ukuthi ungene kwi-App Store ujoin MTN Momo noma i-USSD *120*5 hash ukuze ukwazi ukuthi uthole MTN Momo i-platform esiza impilo zabantu kakhulu le Khuzani wena ulindele ukudayisa amanani amangakanani ke ngale album ufuna ukushaya platinum ufuna ukushaya gold zithini inhloso zakho ubhekephi engakusho nje izitoko ezayigayiwe seyiphelile still sekuyidemand kuyaphoqa ukuthi umuntu uzobuyela ayogaya ngiyafisa ukuthi ngisazoke ngicheckeke ngoba uyazi nawe njengoba kuyi-weekend asikwazi ukubheka kodwa ngicina ukuchecka ibisibheke kulo vele igolide ekusebenziseni kwakho ke MTN yini abalandeli bakho kumele bayenze ukuze bayihlomulele ke album yakhe nje okumele kwenziwa abalandeli ukuya nje emafonini abo kuma App Store be-download MTN Momo bese bengitheka beyiposta ngafaka ngisho i-comment ngizoyithola engitheke ngokwenza njalo sizobe sesimtracer ukuthi ukuphi azoyithola i-album ngisizomthumelela la ekhona kuyenzeka ke uzothola ukuthi akuyona yodwa i-album khona futhi abanye abazothola bahlomula nangamahempa eMomo ama voucher 1000 voucher eMomo so kuningi abazokuthola iMomo ke ilula kakhulu ngicabanga ukuthi in future wonke umuntu uzobe senayo ngoba ngokuthi ngisho mama badayisayo emgwaqeni mayengafundi ukuphatha ucash uzokwazi ukuthi mayithi uneMomo yakwazi ukumfakela imali enambeni yakhe uyikhipha ngale uma esaba ukuthi bazoze bembambe njengoba ku December nje indlela lezo zokuyiprotector even naseyinswela boyini abalandeli bakho ke bona bayithola kuphi album yakhe nje ikhona ezitolo eDakota bangaya futhi lapha kuma iTunes befike be download kodwa futhi okukhulu ke size ngakho namhlanje i-album bengayithola ngokudownloada iMomo album yakho inengoma engaki inengoma ezu14 ngizobethi ayikho ingoma eqwayo lapha ayona kahle kahle abantu ngivele ngabenza amaxoki nje umuntu uthi sasulala ngale ingoma sasavukeza uyazi ukuthi zidida zizeyidide ngisho mina yabona nje ngiye ngajikelwa yenye nje nami ngithi hawu le ngoma manje nayi le ngoma isingikheqa so kusho ukuthi kusebenzekile siyabonga kakhulu ukukhuthazwa izizimo njengalalezo ukuxhumana nenkampani enkulu MTN ikhona ukusenza sisebenze ngamandla ngoba kusho ukuthi umuntu useyibrand impela enkulu engasekulula ukuthi ingashona phansi yibheke ingoma kuyona nje singathi kuhlaba umxhwele nje kuzo zonke nawe uthi hayi uthi mawucimeza uthi hayi ngisebenzile usufuna ngibale zonke phela ngifune yodwa cha kodwa usufuna ngibale zonke cha sengisho le othi uyazi phela ukuthi intombi mhlophe hamba ngoMercedes imngedwa kodwa manje uyabona nendaba zomjolo nazi nendaba zomjolo ngiphinde ngibe inkalakatha futhi uyangibona ngiphinde ngithi ngonani ziningi ama divorce uyayibona lena kodwa angivele ngikunike hayi vele unginike angivele ngikunike asambe wethu mina ngizoba uluve okay angizoba usiphe asamba usesuphosha uzosiphe wena uzoba uluve mina ngikhuleka ukuzala okay uthe ubani wena mina nguluve usesuphosha usiphe mina ngokhuzana wena ukhuzana sambe hlangana lentombi emhlophe hathi hayi uyangithetha ngoMercedes ihamba ngoMercedes yes shona njalo okay nahlangana mana unawo Mercedes nginawo ini yona ayiculo work okay 1 2 3 go nahlangana lentombi emhlophe idrive uMercedes ngavele ngayicela uthando phele ngamnike nahlangana lentombi emhlophe idrive uMercedes ngavele ngayicela uthando phele yanginike nahlangana nendoda enkulu ihamba ngequantum ngavele ngayicela phele yanginike nahlangana noMahlalela wathi ngimune mali ngavele ngamnike ngaphele ngamnike ngavele ngamnika ngavele
Sebuluve manje. Vele ngamnika. Awungavele ngamnika. Mina ke ngena lapho sengiyasina. Siyabonga kakhulu. Hayi siyabonga kakhulu.